I pustimo ljudi da došli na novi video na ovom kanalu. Danas da radimo pogodi nacionalnost fudbalera. Challenge 99% nemoguće, samo 1% će sve pogoditi. Znači vidimo da video traje minutu i 45, tako da to nije dovoljno ni da kažem jednog fudbalera, tako da mislim da znam, ne znam koji slijede, tako da krećemo. Da vidimo. Pogodi nacionalnost fudbalera challenge, dobro. Dobar si, imaš pojma fudbal, genije si ti, legenda fudbala, dobro. 200 lajkova, ovaj se stalno reklamira. Hazard je iz Belgije. To je lagano. Suarez, Urugvaj, lagano. Lewandowski, Poljska. Ovo je lagano. Bar za sad. Rooney, Engleska. Ili Velika Britanija. De Gea, Španija. Dybala, Argentina. Bale, Wales, kako već god. Boateng, Njemačka. Jo, brate, lagano. Kante, Francuska. Jo, bukvalno nije mogo dati te. Belotti, Italija. Šta? Samo 1% vas će sve pogoditi. Pa bog te. Jo, ja sve pogodio, jo, brate. Ako neko misli da sam prije pogledao ovaj video, nisam ni gledao, bog te. Znači, dobro ljudi, to je to od ovog videa. Znači, ako vam se svidio, ostavite like, subscribe. Video je bio prekratak, znam. Tako da mi se vidimo u drugom. Ćao.